Star Cement Star Cement Star Cement Konrad Sangma Nushat Kala Konrad Sangma Konrad Sangma Konrad Sangma James Sangma James Sangma James Sangma James Sangma James Sangma Islam Islam Yes Frank Yes Frank Yes Frank Ari Lajang Ari Lajang Islam Islam Star Cement Konrad Sangma James Sangma Girman Cela Yak Star Cement Yak Star Cement Girman Cela Konrad Sangma Dia Jepang Islam Hari Lejang Yak Star Cement Hari Lejang Yomandiri Konrad Sangma Konrad Sangma James Sangma Girman Cela MDA Government Yomandiri Hari Lejang Dia Jepang Islam MDA Government Hari Lejang Yak Star Cement Dia Jepang Hoi German Cela Ada lain itu dong, solusikan itu fokus. Yang ini tambah. Siman
Mentah kesini nak kaliang jongi ka East Jaintia National Council, Central Executive Council, kum kadak ban penpau syaka sorkar bangi persya ya kejingyo jong ka Star Cement ya kani ka environmental clearance claim kanu ka public hearing mentah kesini ngila pelong ya kani ka jingi ki ka bajajai ta ka bangi syongkeleng mungor hang ne kani ka jingi ki ka detang ka jingi ki jong ka CEC jong ka EJNC bat lada ka sorkar karena sengap menti alor kani ka phang na kaliang ka EJNC ngin sap penbenai ke jingi ki bajur nang ne syakmat ni penrem juru ya u CM ujongi konrat sangma aga jing shisha ula pensyai lang bakilat patay kubor ba umdan jing TPA halor kene ke jing yo jong ka Star Cement ya ka environmental clearance andre hadin kato kan neng ya iba lang bakilat patay kubor kawe na keseng bahalang na po rilom jantia kala penpau pertai badai u CM bapa ya ka jing tho chaka Ministry of Environment and Climate Change bakide ban aino ya ka environmental clearance ya ka Star Cement namar la tili ki public hearing na kaliang kipat ba rangkat ka jing kersan lang jong kiseng bahalang ngila pun pulom ya kene ka public hearing jong ka Star Cement ta ka baar nang ta ngi penrem juru ya ka statement jong u James Sangma ubade ru menteri jong ka Tenat Forest baulaong ba ka jing kelarong lene ka jing julor jong kawak lukha ka de na Udewyong barak sikata ka distrik ka jongi ngi imjara Udewyong henre ngimju asngau ba kawak lukha ka kelarong lene kidok ka kinyap lana hadin katu kan nesnem baki semen plan kilawana kita narpo hadin nang ta ka kala ka wak lukha kala sedang kelarong na kapor sa kapor ka jingyap jong kidok ka kalejian na kapor sa kapor tahalor kene ban pensisya ya kene ka statement jong minister jong ka forest ngina kala ka agency ngi dawa baude bantung no da kawe ka inquiry lenek ba unbu no da ka kinja research mangintip da ka research jong kita ki briu ki bala bit la biang ha ka to ka kam bakin pensisya la ka jingkam jong ujem sang ma ka de ka basisya ne ka de tang ban yadar abjot yakine ki cement plan bangi subajuru ba ka jingyo jong ka Star Cement ya ka environmental clearance kadang ka jing bamsap ka bajur syalendet ngidawaru halor kene ba ka sorkar ka de bantung da ka inquiry loj halor kene Dia Ceprang Hungary. Dia Ceprang Hungary. Islam EJNC. Islam EJNC. Menteri Ginabeli. Ya Star Cement Ginabeli. Ya Star Cement Ginabeli. MDA government down. Konrad Sangma down. James Sangma down. Liam Sangma down. Hakane kesini ngiwan kersan ya ke agensi kum ke SYC narko circle yang hangne ban kersa ya kane ke jingyo environmental clearance certificate jong ke Star Cement ke bangimla ban mudur lane snyotu lane sempang ya kane ke jingle butu jong ke sarkar MDA yangi kum kiseng balang bat kipat ba tengiwan hangne ban penpau ke jing siosi ban persa jur ya kane ke jingyo clearance jong ke Star Cement de ni ai ke message ke clear nangi kum ki SYC narko circle ba lada ke sarkar kamweng ya kane ka jingyo Leren jong Star Cement ngikum keseng in omailan ngin turbet seprang kada jia ka jia andai ke jingba kli kada ke jong sarkar tangkum ta boleh sih Star Cement Ginabeli. Star Cement Ginabeli. MDA government down. MDA government down.